Tali. To the ferry. So the level 3 there? Level 3? Daar nog gaat onze mevrouw. Ja, nee, gewoon midden. You toss? Ja, kou. Kou. Je fai coro, yo. Hi, how can I help you? Don't let fear stop you from investing in your future gains. Open an account with UTOS. Uncle Johnny's continue to bring you quality ice cream to ensure families have a great time when getting together. With delicious, yummy flavors of our nearest range of premium ice creams, Uncle Johnny's is all about making sure that our brand remains a family favorite. Uncle Johnny's ice cream is available at your favorite store nationwide. Visit any of the stores near you, or better yet, come to our Vitaly factory for your orders. Whaafelo ai whaatalo whaatu le mai mai o le tātou puranga e mase fui o le tātou puturu i le so-o-onga na lei o le tātou polokalame o Fesili matali i le whātou tuanga o le kālesia kātoliko. Whaatalo whaatu o le tātou tamaa ki le kupo fionga e a Monsignoro Mosese Vitorio Tui e te nane le pasenga o staulanga ti a kono wharitua wa ia man mamalo le tātou puranga i ona vaenga e sesi. E whapea fo i mana mai mo mai o le tātou utunu e le ngāta i samo nei au atunu i whaatalofa whawhedo i atu i le nei vai aso lona lua o le vaitausanga o le ate vetu o tātou sawaria lo nao sa lona lua le nei ia le fua ma wha tasi e ma le fionga i a pātere Luisa Anele ia o lo ta ia le nei Paul Karame ia wale tari ina foi o nisi o Fesili mea o lo fia mama lo mai to telo tangata me se lava o tangata nuu o le tātou anga ma rose foi lo fionga patele nei foi tu la laso ia lange mama so foi manuia lo fitelenga multalo ia le fu mai ona e fa feilwa i le tātou puleanga te mao le puleanga ia e mai se foi o totino e se le tātou puleanga ia ua e whaatalo whafo i le pa i o sa mua lo wha penao le whaafonga mai e le ngata ia i lātou o lala mpapa au tono sa mone ia e mese fo i lātou o lo wha penao na mai mua mai le iatu no e mau ia malo le langi mama le soi fua manuia ia ai o le amata le tāpol kalame ia se i whailonga le koluse i le suafo le tama le ano ma le anganga pa ia amene aftai ele whangaroina fo i le langaranga sua le UTOS io e le vaenga o whaputunga tupe o le UTOS ia o loo manuia i fo so telo o tātou tunu lau fionga patele i ona whaultana ina o Fesili matali o le whaututuanga o le kālesia si e tāsia ia ia lau whainga ruenga tu tofi ale atua i tutono le tātou e kālesia a mata mai ta mapa ia whaasosono mea ona Fesili lea se e talatala ina ia tiu te foi mga ruenga a mata mai a tai ta mapa ia Pope Francis e whaasosono mea i tofi e pukupo e me se foi o staulanga ti a kono i mawaenga umalaga o tutono le kālesia kātoliko ma whaaruan patele malo faftai o ngalo le manai o le Fesili wa a kaolo e ngale i le tamapa ia e so se kaimia e ave se fasala ngale ale kamapa ia e ave ya male e sai fa mai o le au auna le nei o le au auna
mai the servant of God ai e pe o mai la ngale ya olongo e wa o ye ko ai ya olongo ko fa le ma moele na ya ele ngata la o ia ole o e fautu la fono ya le tamapa ia ai ele ngata o ia e fautu la fono ia ai o ia fo ile o le leo ma moe silisili na ile langi nei e fo ngale o ia le sui va ia lea o no tatu le o Yesu Keriso ia a kala mai la ikua fo ngale ile no foa ma a fo ngale pule anga ma no fo mtanga luenga ia o lo fa pena ona ia epiko ai o wa e fo ngale ia le fa upunga fo le fa mai ole in union with the Bishop of Rome ia longo winga ele o kanga ka uma ia e fa penga onga afia ko kongo le li ole nga o ina to lava o lo fa pena ona iai pele so tanga male tamapa ia e fa penga fu o nga maua mai le tamapa ia lo na tu tofi fa leo ma moe lea e kai pe ia o le kamapa ia o le me lea le o nga fa lo ia le ekalesia i ko kongoa ko uma malo o lo fa pena ona iai le nga o le Vaticano e le ngaka o le lau mua le o le ekalesia katoliko malona fa tuatuanga ia ai o le malo fo ia e langa fai ngā malo ia mai o le tamapa ia langa o ia fa ururu ia le Vatican City ia o e kuso le ekalesia e ka o le Vatican City la ia o le lau mua le ngā ole malo le bas kama e kungu yes kama e kungu ia nga o ngai ka ka le ko kunga ia alanga la ole sala la u ia le langi a ko ia e fo nga le ole o e ka u ke le la le ia le ko o fa le o ma moe le o le epico po le ake epico ia o ku mai lo la ia I lalo mai ia o lo fa penga o nga ia le awos taulanga ia o tiakono o sosoani tamai taisa o le felela ia po le au no foto fo e pe ona masania ia kia ulava ia ma lo tofi o le faife au e mua la vale melea o oil fa ya onga kuspa ia o oil fa ya onga o le fatuatuanga o le ekalesia ia longo winga ele ngata le tamapa ia fa pe e picopo ia pe o le mafo le ngal benga o le o fa pe na on tau avele ele o staulanga awa le o staulanga o ia o le sui lea o le epicopo I tonu o falsa ese ia e fa pe nga o ngai kokongo le puleang ia o ia o le sui o fo ngaleo o le kami o le whakaukonga fo ngale o le whaifi au ia e fola longa usika ile epikupo I langa epikupo ia ngā ole le kami e whapenga o ngā kui ngā kuai ia le kālise ia ki oe ma wakua ia ki oe le mana ngā o le whaunga whaunga o lima o le o staulanga ai a waku la le tuspa ia ki oe I upu ese male mana ia o ngā upu ia na mo moli ko kuspa ia le kuspa ia kama ia ele staulanga na fa mai ia e ke ole mele ke fai kaua ole mele nga e ke awa ole mele ke awa ia mua o nga e ola ma ia e kari kongu ia ele mele e ke awa longo winga mo so se tasi lava ole awos taulanga o se no ti akono soasuani o kongu le o ngofa mkanga e o ai ngai fefe au ngofo voko
ia o le felela mata mai te sa ole me mua lava o le faia onga ia longo winga ke faia onga ile ngata ile tuspa ia pole tala le ole awa onga ole tula fono le ekalesia la na kenen lo ia o kumanga o le tuspa ia o mea lai fa pena ona fila ngalo ia ile tua o le mea ngale e fungale e como fai ia le ostaulanga e momulia o me foi la le ese marca o le camile o le kaulanga pa o le misa o le kalisuanga il upu ia o le kalisuanga il upu multalo ele fa pe o se camifo ngale e ke kangoi ave se meo o nga fa penga o nga fai kawi ko ngos pepa o la fai kawi ko kilo nga la elu nga kala ko im fai kawi ngos pepa ma ai lo nga e le o kami fo e vo nga le ke como fai e fai se kala vo nga le ya fia mai ka nga ka ya ki o ele so ka nga o fo nga le o le upu le o le upu ale ila ko ele o sa upu longo winga na le ke como fai e ave se awala ele ngaka e fa sofia ile ia tangata ka ale ia ai fa penga fo nga suia ia lona olang ai o le ngaluenga na nga pe o le fa ia ko vonga o ngaluenga e maka mai al ka papa ia e kaula vai ila tune o le ngaluenga mo la ba o oio le faia onga ia awone ingalo ia tu o oio le faia onga o le fatua tua ma le tala le winga ile atua malona malo o le upu le ano tatua li o isi me uma ka pe o dok ma zale e kale si o me ia e ka kau onga o inga ia i loa e fe awa o le kamingi ele o koe ele koe vai ele koe wa wailoa ka a me se me uma la mo le vai tam ia wa wailunga uma o le vonga le internet ia ngar ka ngor ka su ia mau a va pela e fa ia kula fa mkalanga o la se ia e lua me ku po ia o lo kai ka inga se ai ole tangata le ia po lo fa ia alai lo el kangaka la e le anga la le me vonga e o le fa sa o mai o ele kangaka wa ta mai ka o su e fa kangaka o i ka o mo la fa no mai ka o si ka o ka de sia ya fa ila se la ka fa ri mo ko mo le o nga ko mo ka o kui fa pero e se la mere o ma ko se mere Menga le fesa siete o ma fo fa no fesa siete ko ke lo ka vo ngale o le ese o le mele e a o ma ia le o foi ngalo nga pa ia le tu ia ese le mele o le esi la fia fo ia ka la ko la fo sa su e la to o mo wifi lo tai do fia nga pa ke ka o mai ta i leiti ka lo ile tulanga taunga ia tanga tau tu ia ole mele sa taka ku fa no ia so ia ko fo ia ole ekalesia sa alu le me fo ngale ole akapo ngale ole kaimangi ole piko ala ila lo kaimangi tambe o ngai ka lo ku nunga ir kama pa ia so ia ga epiko fa skep po ngale so fo ia no e fa no uma ga ilunga ia e pe o le sikala nga le sa fa fo ngale ia so ia pemen o le kanga ka aulo ngale fa longa o sikai ma fa kongi me ia ai ko so le akan nga le sa ia le fa kai bange ia o le lawa mo ka mo fa ile e kane sia fe mai le ai o le wa mai le ka le wil pa elo ho nga le ai o le wa ku le ho nga ale i u mai ko mu ia tangata ai mo ku le el fa fe au ko le ai o le po le fo wa nga le ka sanga le ke ngi le sa ile
le me fo ngale o le o fa kasi ai le sa me fo le kalia le o sa ile fonga a e po ia le sa fai ia e ka sa ia le au fono na nga mai le aka fo ngale mai ma Fesili e o fa kasi a o ngi iska nga kai ku a o e maka mai la vai le epiko po o nga fai fe au o nga ki ako o nga sosoangi o nga kaposa o di felela o le koinga o le lo makua o le kanga kamama ia o le fai mo le fai fa ko anga o le kamuka e hei umale le fai nga o le kanga kamakua e le kanga kala ikikia e mai e ila le atalina o mai o le sa vali fa kasia ia o le aka ngā lewa ia ingi ia le ekalesia ai e le ku e sea ia le tapenanga ale kanga ka au loko e ka kau o ngā whai ia o le maanga ia multalo wa le wa amaka ia le kausanga wha ale loko le ekalesia le waka ia le asalo nganua ai o le aka koe ke iai pea i ko kongo o le fai umoringi kausanga lua fe lua sfur marfa e ui lava o le ua fa penga o nga amaka ia le kausanga fa le roku ai a le kausanga ia fa le malo o le ala me kau o lo fa penga ia mai a ka fa nungulungu fu i le upo le li ia makala ia e ngufu sa wiungi ia inga ia e ku lumo le akali o le tangata ia o le foi upunga le evangelia ia e fonga le ma o fonga le aso ia muntalo pe panulongi ia mai sa amaka mar se fulu lua le pole askonga ia na amaka mai o fa makela inga le kangaka ia se ia o lava inga uma mamae o nga e kalisua ile tino mal toto pa ia lo tatu le il taulanga pa ia le misai lesa o fa kwa mai ai rola ia lea o le fa makela inga lea sa ko se mali pu ai le mela wengi la wa ku mai le e kalisia fa mai kasi le kula e ke fa makela inga ai e ke le kalia inga ia le pa ia o lo tatu e ia nga isi kangaka o le kausi ala to ile fa makela inga le e amaka mai ile polo o le soko ia le vai luang e se longa e umar kaulanga pa ia le misa ia fa kwa fa dola le o ko e la ka maku ko funga ka misa unga due i sata wo o so maliu mo kona o so maliu o so le ia ka lo konu ia fai lola ia le nga korsa ngingole o le faso nginga ia ale sa ngingole maliu lo tatoli ia ma fai ele tal suanga pa wale o le aso ele se missa e uma foi lá nga vela ia o komio mo ngai kanga kama ia e ele lo makua ngai ia sa o ke na ko e abelo nga komio ala fai langa me ai mo le wa fia ai kiro ele i fai le komio lo mo fa ko ele lo mo ko fa ko ele o ele ko ya fia o ko ele fa ma ke la inga le o ko le o sa loko ko e fa mai le lo mo ko fa mai le ai o le fo nga le o le fa ma ke la inga lava e sau le pol sfulua e kaule kai au e kai miole o le kaulanga pe o misa se lo mai mai o mai kadi ali o nga fa kwa kala fu la ia le o le fa ko le o tangata matua e o foi la le e so se kai miole o le mele le fai e tangata au lotua como fai fonga le ia le leila uta penanga ia le leila usa niuni e fonga le e ke sa waile ele kaula o le mele ka o le active participation ia
el ko kele o nga ka vo ngale o le se ile upu le fa mai o le active participation longo winga o le fa mai e ka nga ise me ka wo nga o fa ile ka le ai ele fa penga o le active participation o le kai me ku e lunga ka nga ka ile misa ia ka ku fa ka sile ilung o le kai me ngo foi dano o le kai me ko ku di ai ko kuli o le kai me ka kaunga o nga usua ia le pese e kaunga awai ile pese fa mai ka kaunga alu o maka ilunga o le sanguadio o mea malaba lai ko kupu lunga le sanguadio ia fa penga o nga kakala ia ilunga to ia e fa ki ngua uma mea ia awai ia awai ia ele va pe vo ngale o foi lai lo la le va mai ele lo kwa wa lo la par ko nga kapenga nga le kapenga ka lo ko nga o fu fa penga nga sa mga kama vongale o fu fa kala ia sa ro na mal ko nga o ka lo nga vo ngale mi kia vo nga ia ka lo la ia lo mo e mo kwa le ia se kapenga o le sika ka ia e mo ya la ipo ia saula kwa ia e sawa le fulu mo ia sawa ia ka dia di ia o sika o le mele ka ke vai o isi e mai ula ia fu ale fele ka skolu ale so soangi male ale aulo o isi o mai ia fa ngar ka minga be ko ka o ke o ka le fa o le fa alu lo taimi mole o le kaimi le tu pe e kula male afa ia le kaulang pa yo misa o le si afa kula e ke fa bango e ka penga mali e lo tu ai le fa pe o le sa mo lu fa e sa ko ka lango ai no mai o maula ai o ia nga sa lo le ko ngol falsa ia o le ka penga ngolo fa penga o ngai pa o longo lo sa solo e fa ko sa solo mai ko ia o ka penga nga multano ele nga ka o le o si taulanga ia o le epiku po o le tiakono o le sosuani o le au novo moto o ila tu ne yo faia onga o le fatu tuanga o le kalesia ia male upu le li ia mo mua nga kanga kaulo ia ka penga ia fa longo le ia o le ale upo le ase fe au lo va pena ona o mai le upo le li ma o le ne aso ele ngata ile fa longo le upo ia fa pena o mai kau o ia mea le ko kupu lunga sa kwadio ile kaimi le moli le ngole o le kaimi le kai pe ia o le aso ngafi o le momoling o le tina pa ia ile mana ai o aso uma tato te awai le taulanga pa ia le misa o fa penga o nga e modi ai oe o fa fika uli o le loko fa kai le atua i me alofa o fa pena e ke mfai o nga e modi ai le kalo mo e o maliliu o mo le talo mo i la tolo o lo ngase mo moli ia le talo mo ngai ka maikima la saungi le o suenga ia o moli le kalo vala au le atua e fa manguia mai i le aso ngi vai la le kele o me fai nga fa i le tangata ai le fa pe nga lo la kwa e la ko e ula fa fo mai kala ngoi fa fo ia nga umana ia le e sa la ko ko wa ai le sa ka pe ai le ki o fo ia fa mai ia fulton chin fa mai kala ko bulang kalvo fa mai o kele alu misa la ngai le sa o mo mai o misa la fa mai a archbishop fulgenci e ala o nga ele mo se me mai o misa o nga ele fo se me o e alu ma ave o ele misa lo mo bin e ka nga ave o ave ka nga ka yo lo ainga mo mori fa ka si lungo o le fa ka vai kaulang e mo mori le tua a le yesu e fa pena ona ia mo moli tatu ia le nga kaina o ka kalo mo nga ai yo ma kua po ai ai ngo fai la to por katolio ka ko kele o lopo femele ye yo ka ko wa ava ma kua ma e pele ya ti tatu po o le langi po lai por katolio mo kua na por katolio
ia o le whakarekari mai la kou ia ka kou kakalo ia o ka kou e ka le sia whai malanga o le whalango lango mai ia tangata ngā ia ka kou a whapela e ka kou ke whapaipai e ma le whai alo tātou tiute lona winga e umi ase kai mie le kau whamamai ia mangua foi la o pulka korio ia lango le langi ia e le se kai longo winga o alava me umai e whapenga o ngā kukupu ilunga ia e keri lopo awa winga le aso e kase kusa marikausanga ia ware afeo kausanga le afkai e le banga do e me va ke i le ka penga ngar ka ri am ka inga tau no pa misa afkai foi i le songa ya petolo le dire ka pese i foi pese ta fusi o ka o so fo le aro fo yo ya ko ngai ya ke usu merka ya ala opa o kula o ka pese ave mari ia o ka pese ya mo ko dia o le pese era ka kalfaro ka ku oi mo ka mai ka sio ka penga i ka o ka le la walo sa dio ala o mi ka sio e ka o ke le o menga e se fo male ta o yo le ka le ni le o le ka kai e fai pese ai ma ki lo le kaimi awa o le e ka le sia katoliko e fo ngale e fai ka ai ele va pe e ke alu o e ke la unga e pula o ele me e fai e o e vai tau sanga e ko kongo le misa e kongo le sa o umonga vai e le kai me ke lu fale mai e le upu e ia le samninga o le eukaristia e le kai me le kalfai o vaenga o mai o moinga e kaunga malama le ele tangata o le me foi la le pe o vai ko vonga le o le active participation le fe mai ko ke mai kaua o ngai fa ia se me mai le ai mai le kalisia le active participation nga le mga o le kalisia o le active participation o le lo le kangaka o langa me ka ka o fai ai ia e ui lo ya o le skaulang o ha o le fai ya o ngol fa tua ma le upo le li ai o la o mata fa yo le o le osiosi o le fai ngata o langa e momoli ia le nuu le o le tua e momoli le i lumo le tua longo winga o le fai boka nga ia le lele ka penga le lele mele le ke sa mo ai a fa pe o le ke mafki a mai o mafki nga a fa pai o le ke fia mai oli a mai lo fia ma lo oli nga ai ka ka wa o nga e mai ka winga o a me le fa penga o ku pu ko ngol misa a mu ia singa fai pes a wa ngai o le fonga le al tangata le a makaile ele o le ka kalu fa lo longu o le ava no le na a wa le pe nga fa ya o le mele o le pese le angal me ese male manga o le e lua a le pese le siva a e pese wa fa lua nga e ka ma tango yo le siva nga o le active participation okay, mere ke urfale men e ele vai sa o me mai ele ve ai multano ia o le mai ia o le kokuri o le ifo o lo fa no longo le upole li ile ia o kalsanga le mo modi e ke awai o ko o me o ga e alu le elefant le fa un misa mai et misa est et misa est lo mo mai ia e alu ia o e male mia o le sa nga o mar ko mi o mar wa ko e fa fu man wa ia le fa ala misia ia le fa mo dia nga mo le o le kaulanga pa il misa pe o se fa o sofianga ma se awa onga le o ia a umano le fa o sofianga ma le awa onga le o nga e kalisua no la ia le no tatu ia o le winga la le ia o ma le manuia longo winga o le mea fai ngā luenga le li i lea wa fio ko ya ki oi longo winga e kia e ke alu mai ka mo fai e fa le ia lo so atanga e alu mai awa kule lo fa le o le tua wa ele va pe ho ngale nga
te makwa o me ke le misa se o ke fa longo foi po le au mal matua le lau ala ko le fa so e la mo so ale fa men ora ia mo kala ya o se nga kofu me fa mal fa sa pala bale lo ai so o le ali ile fa kwa o mangi yang bom nyo ai o ka lo fa lo fion o no le ka ke ya le sa ruon o le ate vetu lo fion le la o le fe au o le sa ruo le ate vetu ia o lo fa pena ona fa wa pe ia le folaunga ale ekalesia multano ia o lana folaunga o le vai tausanga pa ia le nei o le ate vetu ia mai e kasi a me o lo fa pena ona tato fa tali ai ma kako kama fai e ave ele fa manuia ma le celebration le fa pena onga saui ai o le funga o le liu tiro tangata o le upu le atua e ala le lo tatu o Yesu ke riso mai o le vala au fo ile o lo fa pena ona vala au mai ai ia aka fa lo ile ia Yohane le nga fa pena nga alanga ile ba tu fu ia o wa o le evangelia le nga o le ngia sa mai ina teu ia o to le hano le li ia lo binga o le vala au le o le vala au fo nga le ele ngata ia fa pena o nga makwasuia ia le tangata ia awa ele faia ele atua le tama ia le fa masinonga mo e ma o lo tatu ali o Yesu ke riso o ia le wa ku ia le kamale pule ile langi male lo langi ma o ia le wa fa pena ona fio mai e faia le ungo le fa masinonga le mo i tanto ai mai o le vala au la le o fai kaungo le ngi yaso o le vala au le ia kakala o ka loko ia o le sa fa pena ona ma alo roto ia fa pena ona talia ia le ia ma ia o le soifo mai o le mesia wa ka ko wa ia ise atua e se male alo fa ia le atua e fa pena ona tua banoa o le ala vale le pio pa o le ale le leanga o le tangata alai e kau mawhai ale atua e fa pena onga kai mai o le mea kongu ala ngā lea ua fa pena onga liu tino tangata mai e le upo le atua mai e le isau fo ilo tātua li e fa pena onga fa asala ia te i tātou o ia fa ia le fa asalanga o i tātou o i kākou lava aia o la ia il pea ia le atua le tama o lo ia ilo nalo e le ai ma se mea fa penga onga ka inga ka ko ele alo inga ia ka ko fo ku le malai ka ko ese ma le ala de tu o la wo umanga mai ele li ia le fa sino ala mo i tato wa fa pena ona feta lai lo tato li e fa manino polo inga alo tato tua o le upu le li ia o la fo ia o mai fo ila e lo tato li i mo i tato ina ia tato fuli tua i le se male leanga ma le li o le langi ia tato to fo i mai ia te aka ko le fo i mai la ia ke ia le salamo lo mo win ele o fa malo sia i ka ko e lo tato li ia faitalia o le loto faitalia awa ale ai lo le loto faitalia i le tangata longo winga wa pe ale ka ngaka o le masingi ho ngale kia ia lu e la ku kape ia o pe fo e kape ia le kio a fia fa longo inga le ki ia u kai fa pe nga fo la ia le tangata le la maftanga le male tu le ma se me an fo ia le tu e fa pena ona le anga le tangata o le ka ngaka la ba ia wala i onga kupu ya ke ia le leanga ia ma ua fanga o mai le leanga nga le ua o la vai le oti o fa pena
o ngā liu te una tangata la ia leo lo nā lo lea tātou te tālia lea i lea so kirisimasi a o le whanau mai o le pepe fou o le pepe o kirisimasi o le atua le upu ua liu te una tangata a ea o le ale mea ngā saula whamai e sau e kongi ola ia le ngafa ngā sala leo le tangata longo inga o hao kako se o hao kako leanga o mea umaia o kako whae e lunga i ate ia o le taulanga lea e kasi le whai mai e ke le ang ka whaangolongo i a paulo o kalangoa mai e ia e hai mai o aso sa uma maaso uma i kuku i le au whai kaulanga e momoli le kaulanga moa ngā sala kaulanga e le maa ngalo ai ngā sala tangata ai ngā o le alo le atua ngā le kasi alo ngā whaki ngonga le whai ngā kaulanga leo le koluse kaulanga le taua o le taulanga o Kalivalio kasi anga momoli o isi kaulanga umana vore whenga inga tuai ua le o koe au ngā ia ngā kaulanga pēa whakuskusa i le taulanga lea e tasi longo winga e tasi ai afe o le taulanga le tasi mai o le wala au fu ila lea ale upo lea li e le ngata i lea o le tape nanga o le aso e fua ia le whaamisinonga o e multano e kako kia le whaakari se i o mai ia se i kako wo o ngā le langi o ngā whakua e kama leila ia lea ma e kei nge e le wai longo winga e ke amaka kui la longe ia e whai la longe e ke whaakua kua ngei e ke kei ngele lei ngei e ke kausi polo inga e ke tawali le whinangalo le atua e ke alofa le tangata mai e te alofa le tangata mativa o le tangata le lava lava o le tangata o lo fai oia ma tangata ese e ke whaia mea umanga a o mai la le vala aua le atua a o mai le oti i ate oe o le kami ngai e whai e lolo wha misinonga masangi ang whanongo ya pakele spa o no i whai ale kala le whai mai ai sea mea le o nga e o lo le kai mila a hoki ele ka ngaka e wha manga nga i le langi o le wha mkalanga e pakele spa e se fo i male mana i o le kai mi kongwal nga le whai e lo wha msinonga ma o le ua e vaai i le whaamanuianga o le langi ma e maofa i le matangofie o le langi hoi mai o le mea ngā e lei o ngā whaamanga le fofonga le tangata e maofa o le eka mo whai e kali a kui le atua ia e pea langa whai anga kai pea o le upu wha sa mua fongali e ka penga kue le aso le aso atai au e ka penga le aso atai au o nga kala longa winga a whapele o le ka penganga o nge e le lei fo i tai au e le lei fo i ona tanatu ai a whapea sa wha le kongu le ka penganga o le aso lungi longa winga e wha le kongu fo i kai au e wha le kongu fo i onka e le ki o fo i la whai mai o le fonga le a o le taimi fa masino o e lo tatu atu e fa masino a pesa e fa fe o nga e soifua ma e online e le taimi le nei sa e alofa sa e fa kukua sa e kamalele sa e loko mawalalo sa e fa mangalo na fianga pate le ko e fo ia e kua e masinga ning se vai ku masinga le no ve kala ngoa mai ai dei unga le langi i fedi me whapenga ta o leia ko e whamanga ko meraka o le keimia nga ngā vai le tuoi pe mia ngā ni ka penga me ka penga sabati mai o mea mai mudalo e pe o vai a ko e vongan
a o mai loa le vala au le atua e kampai a le ilo se abango a e ke le fape ke whakalikari se e o ki nga e mule e se sila langi e ke koe kamal le e ma e koe whai e se mele le o ngawa kuai o malika i mele o le whaamisinonga ma e fua le whaamisinonga nga e fua le kami kai pe au o me whaamuli muli vo nga e le oti e le whaamisinonga o le ungo le whaamisinonga o le malai e whaabau po le manuia e whaabau ai e fua le manuia ma le malai e fua le kaimi le ngei longo winga e ka penga koe le asu le ngei ia le lumana i no le asu nge ke o koe la kurunga e whansi koe fiabo e roi kawi o usore e whamai a param le i mose me la perfect mai ala ko le whanongo ia mose me la perfect pe koe ku mai la vase singoki e le kai ko la e ta ia wa o le fonga le fe au le nia so te pe o le evangelia luka le e au mai ia Ioane o ia le na fa pena ona fa na mai e ona matua e na te ta pena ina le ana ia le e alanga ia Ioane fa mai wa unei wana o se leo e alanga i le vau tufua i nā teu wia e outou le ana o le alia e o kusa la male whaitaunga mua o le wana au le ia te i tātou ina ia maua i tātou le loto salamo maua ia te i tātou le loto wha maua lalo awa ia male alofa awa ale ia te i tātou mea ia e le mawhai foi ona tātou ta pena ida ole fa fika ole vai kaule ngi ole wa tato ye ole ate vetu ia male fe emo ai o moli ia e peo wa maka onga kako wole ele kulanga fonga le fa langi o se abangoe ka kio fa ka mai le mea ka mai mea ka ano ka mai ki fa ka mai moli e ke wole fa le ka unga le mea ai e fai ia o se fa mano si po se pusa pia e fa pena o kawang ka ku onga e o meia o amaka onga materialistic ia le pa ia le tangata ile ke visi mas a o ngalo ai le na fa pena ona soifua mai o le alo le tu o fenga fa ngau mai ele fa ngau mai o ia i se fa mai ele fa ngau mai o ia i se fa nga paki ele fa ngau mai o ia i ko ko se manu maru se katito fo ngale o lo fa pena o ma fe emo ia mo lima ai le ai o fenga fili o ko ko ngwa le fa le mang a kilo ngele ele kanga ka mai ya fa mai kilo ye folingo le atua le alofa mai leo le atua awa ale mafai o nga e alu ilano e kai pe o le alu le nga sawa le atua le tangata e le mafai o nga mongi ala mafai kaulola ia le tangata mai o le akua le sai lunga ile langi aya mai ele mangaku le atua o Yesu le aya ele manatu o se mea fo nga le fa pe mai kai pia melenga vai pete lulunga le manga fo nga le liunga fonga Yesu mai e ko le lei ina wantato i nei se matu fai ni fale aptanga o ele kasi mo se le kasi mo elia le kasi me manga ia le mele ale mai le a ko lo o le ele si manga le fate le mai le manga le o kalvali o le mela le e vai mai ia na mai sa wale atua ke a angel ke a le langi ke a le kangaka ke a mang fele lei ma la au ke a ia mang fe kolofi ai alu ai lalo ele ai fai kawa kuala masalo pe fa pe lima ia vaenga nga ke ai le fio mai le fa mai le tal tonu fa mai ole kanga ka soifua fa mai a ele alu ai lalo inga ia ke a mai uma me ia le nga fa pe nga onga fio mai ia Yesu fa mai ele kai onga mongi
ia fo ngale ia lo fa pe yo o le atua fai o e ma so o lo tanto ia e fo ngale ele ki wa mai ale o le fo ngale le awa e fa ia moringa ole ne vai tau sang ia ole moringa mo mua ia ole fa no va ia le ole fo ngale ole fa mo ia ole ho ole e amai ele fa mai e le tangata le fa mai ole prophecy candle le o inga mo la banga balo nga mai ele balo anga e winga ya Yesu le ole a fio mai ole asola ya ole asola e fo ngale e ka ko ke fa manuel ia le file mu ole peace ia o nga mai la ia le fa mai ole Bethlehem candle le ia aka ko vai ngi Bethlehem awa Bethlehem le e sa wele kala ile fanga mai le mesia ia ole file mu sa ba ia le ko ke lo kanga se banga nga ile ia hero ta le nga le nga pepelo i ngai ma ko i nga le ia o ia ole lang o sela ole lang violet ole vai so mo lang violet vai so longa lu lang violet ia ole vai so long kolu ia ole joy ia ole shepherd's candle nga ia ole fia po le oli ia o inga la pe su ele lang nga le pe langu pink ia longo winga ole mo fa mai o lewa i fai tutoa ia tata ma ka mai ia el fa mangianga le o le liu te tangata mai le o le tua mo i tato aro fionga patel loko mo la ro o le fana mai o le tato tina pai le na fili le tua mai le va ia sa ia la ngole o le sofo io o le wa fa amna tua ia le ekalesia le mele le upule ka o le kospesio ma Maria le fa ingoi tato le upa Britania o le Immaculate Conception awa e ko ke le aka ngaka fo ngale e la ko ke avese inga ia le mele ka o le Immaculate Conception pa me la tovia o le Immaculate Conception e ave ya Yesu ese ia Yesu ole Yesu ia fanga bele sanga sala o Maria le ile o ngale ale ekalesia male mele ole Immaculate Conception fa mai le ima fai ele ila ole anga sala tu fa solo le anga maua mai atamu ma Eva o nga papa ia ku le ia ki mai o ale kaminga nga fa penga o nga yei o yei tonu o le lawalo o ana fa mai ele ima fai ele fo ngale ele ila ole anga sala ona papa ia ole mta pule winga ya Maria multalo salo ole mta pu muli ya le ole ko kele o kangaka fo ngale le o fa penga o nga liu mai ile kalesia ole ke fa ngeli po kala me fo ngale ole journey home mai o ingai ke lo ai o fai fe au o le ale ko inga lo ku nga fa penga o nga yai e pe ole mka pu muli ya le e ke mangingo lo yai ia o nga fale mai lo la ile kalesia wa o fo ngale o le o makwa mangingo le ya te ilato le ai ava pea nga fio mai Yesu le sana nga sala ava pea fu o lo ya te ia le mana e mafai ona ia fai alona tina o le ava pea fia o nga le fai le tua ava pea fu e ku mai le tua ia le malo si anga le nga ia e kako ke fai ai ia o kako ki nga e ke le fai se ki nga vo nga le e ke fai ale ki nga e piko sili onga lelei ia kusa pena e whanga umai e loki nga e ke la fua le upu le mai o e le se anga sala langa o loki nga o le fua la ua fai e Yesu le fai e le atua le tina
e sili atu ona o mea ia e kakuke fesili a ia iho mangaisi ngam kamaisi kama iloku ia leo whapenga unga kumu mai lai lake vai mai kama o le ifo le kalesia ia manu ai oluna e leo ifo ia manu o lai e whaalualo ia manu le ana o le na whapenga o na whanau mai ia te e whapenga fo ila o korusi a e le ifo le ia le kalesia kato le korusi e whaalualo korusi ona o le na whapenga ona tau i lunga o le la au le o le korusi e whapenga fo ila ni tana le e ringa ia whapenga ia ona o le tātangi lau whiunga pātele ia ona mia awan lei o sa nona lua le ate vetu ia atu e lau whiunga whamai mai se te taro le tāko kalama ia o le a whamai le tātou po kalame whaafatai molo whaafunga mai i le suafu le tama le anu male ngā pa ia amen ia o tātou po kalame nā mora me fo ia sa nona lua o le ate vetu Moses whapoponga le sa sau altumdei whaafatai atu i le Utos e tu sai fo i malanga waina whai ona e mai mo mai nepo klame lo ota malo lao i lano o le o nanga LTV mana ia aftai fo le fion patel o mi tele le fiaf tato tu fo lo e fa to fa so fo ia Excuse me, brother. Sorry to bother you. What are you reading? Just a very important book from Utah. Oh. Ula ka wo le kusia. Se ole ka yala nga mo ka ko le au sui fa yungi ke le Utah. Oi, you're right. Sorry. O e sila fia o mawhai ni ona sanga sau te ngā tupele Utah sino le nusful lima unity. Hey, I found Leo Mill. I'm so hungry. I'm so bored. It's so hot today. I feel like I feel like some ice cream. Yeah! Uncle Johnny's ice cream. Yeah, they're the best. Yeah, let's get some Uncle Johnny's ice cream. Yeah. Yum, yum, nom, nom. Uncle Johnny's ice cream. Hi, guys. Please, Mommy, please. We want some Uncle Johnny's ice cream. There's simply nothing like a tasty Uncle Johnny's treat to beat the heat. Right, kids? Flavors, colors. What's your favorite? I love chocolate, vanilla, pineapple. How about strawberry, banana, and crepe? It's so fun, fun, fun. It's so yum, yum, yum. Uncle Johnny's ice cream available in all of your favorite flavors. Also serving you at Vitale from 8 a.m. to 4 p.m. on Mondays to Fridays and 8 a.m. to 2 p.m. on Saturdays.
The stars are brightly shining. It is the night that our dear Savior's birth. Long lay the world in sins and error pinings till He appeared, and the soul found its worth. A thrill of hope, a weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, all hear the angels' voices. On earth divine, all night when Christ was born. On earth divine, all night Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices. Oh, night divine, oh, night when Christ was born. Oh, holy night.
gospel is peace. Chain shall he break, for the slave is our brother, and in his name all oppression shall cease. Sweet hymns of joy in grateful chorus raise we. Let all within us praise his holy name. Christ is the Lord, then ever, ever praise we. Noel, Noel, oh night, when Christ was born. Oh night, fall on your knees. Oh, hear the angel voices. Oh, night divine. Oh, night, when Christ was born. Oh, night, when Christ was Just see those sleigh bells jingling, ring, ting-a-ting-a-ling. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Outside, snow is falling and friends are calling you. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. One year is possible, some food. 1, 2, 3, 4. Hey! Are you done, Cuz? Just a little also back to New Zealand. How about some hot umu of tar and banana? Yeah, but I want something different. Something hotter. Ngai whaalongo na sauce for Uncle Johnny's. What is that? It's a hot chili sauce from Uncle Johnny's. Full of flavor and heaps of heat. Emma, why? Emma was sauce for Lolo for company for Uncle Johnny's. Oh, let's go. Made with freshly harvested hot bird's eye chilies from our local farmers. Pickled to perfection with love and care by Uncle Johnny's.
He's a New York Times best-selling author, an internationally renowned psychologist, a cultural critic, and an internet force of nature. He began stirring controversy and making headlines in his native Canada back in 2016. His videos opposing speech codes went viral, and Jordan Peterson has been a cultural icon ever since. In his latest book, We Who Wrestle with God, Perceptions of the Divine, Jordan Peterson unpacks biblical stories and reveals their cultural and religious importance. I sat down with him recently to discuss the new book, his wife Tammy's miraculous healing and religious conversion, and what faith means to him personally. Here's my exclusive interview with Dr. Jordan Peterson. At Harvard, your students, they were crying when your class ended. There's a rumor. That's the rumor, but they said it was almost like a cult following. What was it in your lectures that got that kind of reaction from Harvard students of all people? Well, I don't think that the cult reference is right. I mean, the fact that there was some emotion associated, I suppose, is what gives rise to that comparison. I mean, a cult of personal responsibility is a pretty weird cult.